nimba mu by'ukuri dukunda gakondo yacu, nimba mu by'ukuri tuyiha agaciro kayo. Amahoro y'Imana mukunzi wamenye kuri radio na TV, kuri mikro n'umwarimu wanyu mukunda muri benshi cyane nkuko bisanzwe Rutikanga. Gakondo ni ngari cyane biruta njyewe nawe. Nzamuka n'akaririmbo kitwa ngo Sibomana k'umuhanzi Gallas, umwana w'umunyamurengesha. Gakondo ni ngari cyane. Sura Gallas Music kuri YouTube niyo channel yiwe, hanyuma ugategere kose kugira ngo umuhe credit akwiriye kubwo gukora akaririmbo keza cyane ati Sibomana. Ye kuyisigasira twimane gakondo yanjye nawe. Kuri none rero tugiye kuganira iki? Inyungu zanjye nawe twege kamatiku niyo twaba tudahuje. Uyu munsi tugiye kuganira kuri sije twise ngo What happened to Gallas? Niki Cabaye Kuri Gallas? Gallas kwasa n'uwaburiwe irengero. Duharanire kugira gakondo umunyamu. Reka nsubiremo. What happened to Gallas? What happened to Gallas? Niki Cabaye ku muhanzi Gallas? Yaroye hehe ko yaburiwe irengero? Duharanire gutura hamwe no kugira gakondo. Nkwibutsa yuko uyu mwaka ari ukugushaganya. Urabizi intego no kugushaganya kugira ngo ubyuke uve mu bitotsi, numara kuva mu bitotsi hanyuma umenye ukuri, numara kumenya ukuri ukugenderemo wiyubake nk'umunyamurenge, ubaka ubwoko bwawe witeze imbere. Uyu mwaka rero ni ukugushaganya cyane. Twege kamatiku twegura icumu duharanire kugira. Abakunzi bukuri mwese ni mugonge cheers. Twizera yuko mugenda mwica akanyota ariko kandi munakanja iby'abongereza bita ngo nudu snacks mwiyitaho. Ariko nizere yuko mwebwe mutari muri babandi. Breakfast ni umutsima, lunch ni umutsima, ibyo kurya by'umugoroba ni umutsima bwana. Ajabu kweli bwana. Abashaka kutwambura gakondo Sibomana. Abakunzi b'umutsima ndabaramukije cyane. Abashaka kudukura mu byacu oya si vakande. Ndangiye mushene mugani wa babandi. Ndaza gusamara. Reka dukomeze n'icyatuzanye hano kuri none ariko karakanyuzemo. Kamatiku twegura icumu kugira gakondo yacu. Mu minsi ishize umuhanzi Gallas yapostinze kuri Instagram yiwe aravuga ngo nkumbuye studio pe, hanyuma yongeraho utu emoji dutatu two kurira. Noneho abakunzi be bagenda bibaza cyane bamwandikira bamubaza iyo yaruye. Barindi igisubizo ariko baraheba. Yagiye abasubiza ibintu bitandukanye ariko ntiyabasobanurira ati ni hehe ndi. Bagiye bamubaza ibibazo bitandukanye cyane. Waroye hehe, kutagikora cyane, byagenze gute? Barategereza baraheba. Natwe mu babonye iyo post kamenya kuri radio na TV twari turimo dutegereje ukuri bwana, natwe turakubura. Dutegereje igisubizo cy'uyu musore, turagishaka turaheba twese, amaso ahera mu kirere. Hanyuma byatumye natwe kamenya ukuri twibaza ikibazo ngo ese what happened to Gallas? Niki Cabaye Kuri Gallas? Njewe bwite shaka nimero yiwe nandikira uyu mutipe. Gallas ntiyasubiza. Ndahamagara reka da nta gisubizo. Ndavuga ngo hari ikintu kitagenda tu uko
bimeze kose hari ikintu kitagenda. Ubuzima bwanjye ntibukabeho harakabaho twege kamatiko twegura icumu. Hanyuma icakurikiyeho niki nahise ntuma abasore bacu cabuza abanyamakuru bacu bamenye kuri radio na TV mbaha mission imwe gusa kumenya icabaye kuri Gallas naho ari ubunyine ni hehe. Byadufashe amayinga 3 kuba twamaze kubakusanyiriza amakuru yacu twakuye mu iperereza ry'umwihariko twakoze ku irengero ry'uyu musore ari ryo tugiye kubagezaho kuri none muri iyi nkuru nyine twise ngo Niki Cabaye ku muhanzi Gallas. Ariko murumva mutagira amahirwe nk'abakunzi bamenye ukuri dore ko tubacukumburira tukabamara amatsiko hanyuma tukabacukumburira tukabavira muzingo ibintu bamushaka kumenya. Ndabizi yuko mwibazaga muri benshi mutise Niki Cabaye kuri uyu musore yaroye hehe. Hanyuma rero twarabigucukumburiye hasigaye wewe enjoyinga ako kunywa kawe nakandi ko gukanja nkuko twavuze tubivuga tukuvira muzingo tuguhereze resulta iperereza ryacu twakoze nkamenya kuri radio na TV kuko mubizi iki ni gitangaza amakuru cy'ubwoko bwa investigative journalism giperereza hanyuma kigatanga amakuru kiba cyabonye. Amajambo meza cyane ari muri iyi ndirimbo nziza rwose. Sasa rero mbere yuko tubyinjiramo byose uko byakabaye reka tubanze dusubize amasi inyuma cyabuze dusubireho inyuma bukeya tumenye uyu Gallas ninde yari muntu ki kubatamuzi. Ubuzima bwanjye ntibukabeho harakabaho. Icambere Gallas ni umusore muto cyane w'umuhanzi wabiciye bigacika mu bwoko bw'abanyamurenge mu myaka mike yahushutse ndetse no mu minsi mike reka tureka kuvuga imyaka mu mezi ahushutse yarakoraga kandi yakoraga neza cyane. Abantu baramuzi mu njana nziza nka Komine Minembwe, Masisi Murenge, Tozaba Kongole, Dawa ya Moto ni Moto na Lingio, Mulenge na Vyura, ikiduhuza ikidutandukanya n'izindi nyinshi cyane. Ni umusore muto cyane ushobora kuba uri hagati y'ikigero cy'imyaka 23 wenda na 26 namba tutibeshe. Ijambo rya kabiri indirimbo za Gallas zaravumye cyane ndetse akundwa n'abanyamurenge bose aho bari hose ku isi ndetse abo mu ngeri zose baramukunda ariko cyane cyane akundwa kurushaho n'abantu bumva umurongo wa RCD, FPR, Mahoro na Twirwaneho. Ako kantu mukagumane kuko karaza kugarukwaho cyane kuri iyi nkuru yacu. Munyemerere tuvuge kuri rwaruzabihuna na boti. Yego twari tubivuze yuko yakunzwe n'abanyamurenge bose nta kurobanura ariko by'umwihariko cyane abamukunze cyane bagaragaza no kumushigikira n'aba bantu bumva umurongo wa FPR na RCD na Mahoro na Twirwaneho. Tuvuge kuri rwaruzabihuna na boti. Ikintu cya gatatu hanyuma Gallas yaje kugira gutya asa n'umuntu uhinduye ubutumwa bwiwe buke aririmba indirimbo zasaga n'izishigikira abatumva umurongo wa RCD, Mahoro, FPR na Twirwaneho aho yakoze indirimbo zirimo gahunda yabo aho yagiye avugamo abantu nka Pastor Seba Kiana Bukuru Ntwari aho yashizemo amajwi ya General Mubaraka Muganga nyuma y'icwa rya Metre Bukuru. Muri iyi ndirimbo yitwa ngo ni Metre Bukuru niho yashizemo aya majwi y'uyu mugabo ngo ni General Mubaraka Muganga nyuma yuko Bukuru yari amaze kwicwa. Hanyuma hakabaho n'izindi ndirimbo nka Ntinya Kakagabo, Songa Mbele n'izi za Sibomana duhaye dutegera. Aha niho ubuzima bw'uyu musore
wari waratumbagiye cyane bwatangiye kugenda bumanuka buke buke kugezaho aburiwe irengero burundu kuri ubu abantu bakaba bataza aho ari. ntiyatanze gakondo ndondo ntiyatanze. Ibyo tumaze kuvuga haruguru niko abantu abanyamurenge benshi babibonaga, ariko uko siko kuri, kuko kuva Gallas yatangira umuziki iteka yabaye umuhanzi w'umuhanga wari uzi kuririmba ubutumwa buzimije cyane ku buryo nta munsi n'umwe yigeze aririmba indirimbo zigaragaza yuko hari aho abogamiye, keretse indirimbo yagiye akorera Mahoro Peace Association, nabwo amakuru dufite nuko babaga babimwishuriye. Hanyuma reka rero tuze tubahe imifano, mvuge ico nari nkomojeho hejuru kivuga ukuntu yazimizaga abantu bakibwira yuko hari umurongo umwe yabagamo. Ndavuga wa murongo wa FPR Mahoro RCD na Twirwaneho, bibwiraga ko ari umuntu wabo abumva cyane avuga akanaririmba ibyo bashaka, ariko ntibamenyaga yuko mu ndirimbo uyu musore yakoraga na mbere yaho bagiye banakunda nabo ubwabo zabaga zirimo kuzimiza, asa naho abacurira ndetse n'ababwira amagambo akomeye ntibabimenye, ndetse n'abandi banyamurenge babyumva ntibigeraga bamenya iryo banga, ariko niko kuri. Reka tubahe umufano w'indirimbo yitwa ngo ni Komine Minembwe, tuyitegereho bukeya muze kumva uburyo uyu muhungu yari umuhanga cyane, yarazi kuzimiza cyane. Reka tuyitegere Komine Minembwe. Walikuja mara mengi sana tukidhani kuna yale watafanya, miaka mingi bila vitendo, lakini ya jana safari ya maana. Komine Minembwe, Komine Minembwe, Komine Minembwe, Komine Minembwe, iwacu murenge. Ako murakumvishe, reka mbabwire amajambo hano iyi ndirimbo irazimije cyane abantu sinzi namba babashe kubyumva, reka nyibasubiriremo bukeya cyane. Walikuja mara mengi sana tukidhani kuna yale watafanya, miaka mingi bila vitendo, lakini ya jana safari ya maana. Komine Minembwe. Iyi ndirimbo mbizi neza yuko n'abantu bo muri RCD bakunze cyane, ndetse baranamuhamagara banamuha felicitation. Murabizi ko hari n'ibiganiro byakozwe ngo bamuha felicitation. Niki yasiguraga, reka Gallas yari umuhanga cyane mu kuzimiza, yavuze aya majambo, yaravuze ngo walikuja mara mingi sana tukidhani kuna yale watafanya, miaka mingi bila vitendo, lakini ya jana safari ya maana. Aha, yacuriraga abayobozi ba RCD ntibabimenye, yarabacuriye abacurira yuko imyaka myinshi bahoze baza bakaza gusa inshuro nyinshi cyane, ari ibintu bidafite umupango nta nico byamaze, abacurira yuko ntacyo bigeze bakorera ubwoko, ariko none haravuga ngo ya jana, ati noneho hari ico bakoze, kuko murabizi iyi ndirimbo yayikoze umunsi umwe gusa bukeye nyuma yuko hari hatangajwe komine, wari ubiri imbere murabizi yuko ari Azarias Ruberwa, noneho ga ahita ko iyi ndirimbo aravuga ati baje kenshi, bageriri haruguru kenshi cyane, ndetse bamaze imyaka myinshi muri politike ya Kongo ntacyo bakoreye ubwoko, atariko noneho isafari ya yejo hahise yari safari ya maana, noneho bakoze ikintu, ati icyo bakoze ni ati Komine Minembwe, ati Komine Minembwe. Gallas yari umuhanga mu kuzimiza cyane. Tawukwiye kurengera inyungu ziwe bwite, yaba amapara. Ati bakoze, bagiye baza kenshi, bagiye baza kuramutsa za Minembwe kenshi, ntacyo bakoze bamaze imyaka myinshi ku butegetsi, ariko noneho urugenzi rw'ejo byibura bagize icyo bakora. Twari ukubacumugani maze barayibyina karahava.
gakondo murenge we urarutaye byose ntunze gakondo murenge. Indi ndirimbo rero ni indirimbo yitwa ngo ni Final War, cyabuze intambara ya nyuma. Sinzi namba abantu barayitegereye, ariko reka tubanze dutegeraho go agapande gatoya. Singonga kunwari pango tubone kubona indi sema hurungure yaragiye tubona makanika kuki mutamanuka ko dusange yoga kunzina nyamusaraba ngo twikorera uwo musaraba turi hamwe. Makanika ariyo we urihe Koroneri gakunza ariyo we urihe Namusaraba ariyo yo we urihe we urihe we urihe we urihe we urihe we urihe Fayino boy God ana umunyamurenge Fayino ngira ngo mwabyumviye ati Final War, intambara ya nyuma. Ahangaha yavuze amajambo ngira ngo mwayumvise, yavuze ngo ko makanika ariyo we uri hehe, ati ko Koroneri gakunza ariyo we uri hehe, ati ko Koroneri nyamusaraba ari hehe, ati nyuma yuko se mahorunguro yagiye haje makanika n'ibintu nk'ibyo. Ngira ngo murabizi yuko abantu bo muri Mahoro na RCD cyane ntibigeze bishimira Gumino, ntibigeze bifuza yuko Gumino yafashwa, cyabuze Gumino yogira ikintu ukora, ahubwo bagerageje cyane kuyimaraho, bavuga amajambo menshi, bavuga ngo yarashize, ngo harimo abana babiri, baratuka, bavuga ibintu byinshi cyane. None uyu musore akora indirimbo yo guhuza abatabazi, yo kugaragaza yuko ashigikiye abatabazi, na mbere cyagiye cyose bakiwubanye, bakimubona nk'umuhanzi mwiza kubera yuko yakoraga indirimbo bumva kandi bashigikiye. Noneho ga rero niko nahoze mbabwira ngo uyu musore kuva na mbere hose yari umusore uri independent, wazimizaga ariko abantu ntibagende babimenya. Uraruta byose ntuze abashaka kutwambura gakondo siboma. Ngira ngo mwamwiyumviye, mu bigaragara umuhungu w'imurenge, umwana w'umunyamurenge Gallas ntiyigeze ashigikira yuko abatabazi bacikamo, yuko abatabazi bamwe bahabwa agaciro abandi bakakimwa, ahubwo nkuko mubyumviye muri iyi ndirimbo we yaharaniye ubumwe bw'abatabazi. Nubwo abantu bo muri Mahoro ndetse na RCD bari bazi ko ari umusore wabo cyane, bari kumwe mu bitekerezo, ariko nkuko nababwiye uyu muhungu yari umuhanga cyane mu kuzimiza. Rero yakomeje kuririmba izi ndirimbo abantu batabizi, rero murumva yuko yari umuhanga mu kuzimiza. Ico abantu baragenda bacumva kandi abantu ntibamenye ico yashakaga gusigura. Urumva rero kuba Gallas yararirimbaga ati abantu nibahurire hamwe, ati intwari zose ni intwara, abatabazi bose n'abatabazi. Wumvaga ko ari nka slap in the face ya Mahoro na RCD, cyabuze gukubita urushi mu maso, dore ko bari bazi yuko ari umuhungu nyine bigaruriye. Kura mu byacu oya sibomana twebwe amatiku tweguri tumukuga gakondo yacu ya. Indi ndirimbo yakurikiyeho rero ni iyihe? Indirimbo yakurikiyeho ni indirimbo yitwa ngo gahunda yabo murayizi. Muri iyi ndirimbo noneho umuhungu Gallas, umuhungu w'imurenge, yabaye nk'uweruye, noneho aravuga ati big up sana Pastor Sebakiana ku mugaragaro aravuga ati big up sana Pastor Sebakiana. RCD aka gasore gatangiye ibiki noneho kuri iyi ndirimbo ni nkaho sasa ruzingiye. Ahangaha niho batangiye kuvuga ati uyu muhungu noneho ntabwo akiri umuntu wacu, batangira no kutekereza yuko no kumubona nabi. Reka tubanze twumve ako kantu yavuze
Gallas nyine. Big up sana Pastor Sebastian. This boy Gallas, umwana w'umunyamurenga. Ngira ngo mwabyumva. Big up sana Pastor Sebastian. This boy Gallas, umwana w'umunyamurenga. Ngira ngo murabyumvishe rero ati big up sana Pastor Sebastian. Murabizi yuko Pastor Sebastian ari umwe mu bantu bagiye barwanya uyu mugambi ndetse n'umurongo mubi wa RCD n'amahoro n'abandi bose babakoresha. Rero mu kumuririmba hano mu kumuvuga mu ndirimbo niyo bavuze abantu bo muri RCD ati uyu muhungu noneho yatandukiriye cyane ku mugaragaro, noneho karagaragaza yuko ashigikiye abantu batumva umugambi wacu kandi twari tuzi ko turi kumwe. Ibyo ntabwo byabaguye neza. Inyungu zanjye nizikabeho harakabaho murenge, ubuzima bwanjye nibukabeho harakabaho murenge. Twege kamatiko twegure icumu twimane gakondo, twege kamatiko twegure icumu twimane gakondo. Inyungu zanjye nizikabeho harakabaho murenge, ubuzima bwanjye nibukabeho harakabaho murenge. Hanyuma rero indi ndirimbo yakurikiyeho noneho ishobora gutuma kuba yarabaye noneho nk'intandaro yo kuvuga ngo uyu muhungu Gallas ase n'umuntu uburiwe irengero, noneho ni indirimbo yitwa ngo Ntinya ka kagabo, aho yazimije avuga ibintu bikomeye. Reka tubanze tuyitegere indirimbo, dutegere akaga party gatoya wumva ukuntu yazimije, hanyuma nze ngusobanurira icyo yashakaga kuvuga muri iyi ndirimbo. Niposho nahuye na Roziradi, yari kumwe n'amasabo na Sebatware. Mfite ibibazo nababajije nabo baransubiza, narababajije ngo kuki mutavugira ubwoko, narababajije ngo ese nimubona ko tugaramiwe, baransubiza bati yewe hari kitavugwa shaka, barambwira ati ahubwo nawe tubona warahaze amagara. Umwe muri bo afata ijambo arambwira nti iyehe ntinya ka kagabo cyane, mu by'ukuri kararangamye cyane, ni inyamaswa ikaze cyane. Ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye, ni inyamaswa ikaze cyane. Ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye, ayiyo. Ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye, ayiyo. Ngira ngo murabyiyumviye. Na yahe majambo Gallas yavuze muri iyi ndirimbo. Yaravuze ati ni posho nahuye na Roziradi ngo yari kumwe na Masabo na Sebatware. Nguko byumvikana aya ntabwo ari amazina y'abantu, ni amazina Gallas yihimbiye cyabuze yifashishije muri iyi ndirimbo gusa mu rwego rwo kuzimiza. Hanyuma ati Roziradi yari kumwe na Masabo na Sebatware. Gallas yari umuhanga cyane. Nkuko byumvikana aya ni amazina yo kuzimiza gusa. Abo yavugaga ni Ruberwa, Nyarugabo n'uwo bita Kaniki. Aha abantu ntibigeze babimenya. Yaracokoje RCD ayikora mu jisho ati ni posho nahuye na Roziradi yari kumwe na Masabo na Sebatware nkuko yabivuze. Ati hanyuma ndababaza reka ndaje ngomeze mbasobanurira ibyo yavuze. Hanyuma muri iyi ndirimbo akomeza agira ati mfite ibibazo nababajije nabo baransubiza,
ati narababajije ngo kuki mutavugira ubwoko, ati ndababaza kandi nti ese ntimubona yuko tugaramiwe, ati baransubiza bati yewe hari kitavugwa sha, barambwira bati ahubwo nawe tubona warahaza amagara. Ati umwe muri abafata ijambo arambwira ati ntinya ka kagabo cyane, mu by'ukuri kararangamye cyane. Ati ni inyamaswa ikaze cyane, ati naje ndamubwira nti na Goliyati yaguye yubamye. Umwana w'umunyamuregesha, uyu muhungu yari umuhanga cyane Gallas. Aho ngaho rero kuko twababwiye yakoresheje amazina Roziradi, Masabo na Sebatware ashaka kuvuga Ruberwa, Nyarugabo na Kaniki. Ati umwe muri bo niwe wafashe ijambo arababwira ati hari ibitavugwa sha, ati nawe tubona warahaza amagara, niko gakubabwira ati habe na Goliyati yaguye yubamye. Gallas bwana. Nimba mu by'ukuri dukunda gakondo yacu, nimba mu by'ukuri tuyiha agaciro. Ahangaha yashakaga kubabwira iki? Yashaka kubabwira yuko bananiwe kuvuganira ubwoko kubw'ubwoba ubwo gutinya FPR, noneho ga arabacaha cyane hano avuga ati mwatinye FPR, mutinya kuvuga kubw'ubwoba, ati mutinya kuvuga ikibazo ko kubwoko burimo kubera gusa gutinya FPR. Ati rero mwagakwiriye kumenya yuko nta muntu ugomba gutinywa, kuko habe na Goliyati wari wigize igitangaza, aha yacurira acunaguza ingabo z'Uwiteka, acunaguza abakozi b'Imana bo mu bwoko bwa Israeli. Ati nawe bamukubisa akabuye umwami Dawidi, hanyuma agwa yubamye. Gakondo ni ngari cyane biruta njyewe. Murumva rero yuko uyu musore kuva atangiye umuziki ntabwo yigeze abogama, nubwo hari abantu bamureberaga mu ishusho imwe bakumva ko ari umuntu wabo, ariko ntiyigeze abogama. Nta n'umunsi yigeze anavuga ati nshigikiye abangaba abasimba shigikiye. Yabaga buri hagati, akaririmba aba banyarugabo ba Ruberwa, akaririmba n'abandi, ndetse akaharanira yuko abatabazi babumwe, ariko abantu ntibabimenye. Nyuma kandi agakubitamo n'utuntu nyine twuko ari umusore nyine nanone wamenye ukuri mu buryo bwose. Gakondo ni ngari cyane. Jama yari umunyempano wangu. Icyatangazaga abantu n'ubuhanga bwo guhimba yagiraga, ndetse n'uburyo yakoraga ibintu kuri speed. Hashoboraga kuba kantu kareba ubwoko ubu nyine cabuze, none akarara yahimbye indirimbo akayikora muri studio, ejo ikamija hanze. Cabuze kakaba akantu ka mu gitondo kabaye ku mugoroba bukira mwumvisha indirimbo ya Gallas ivuga kuri ka kantu. Umutipe yari afite impano papa. Dukwiye kuyisigasira, twimane gakondo yanjye nawe. Hanyuma rero mwakomeje kumva tuvuga ngo yari nukubera yuko tutaragera ku kubabwira uko byifashe cabuze icamubayeho. Rero ikibazo cyacu kirakomeza kiti Gallas yagiye he? Niki cabaye kuri Gallas? Gallas ari hehe? Kirengagize inyungu zanjye nawe, twege kamatiku. Abanyamakuru bacu bamenye kuri radio na TV, mbashimira cyane abasore bitanga, baramuturakinze, baramukurikirana, baperereza, basanga Jamara cyariho arahumeka, ni muzima cyane. Dore ko nyine twabivuze yuko mu minsi yashize ya postinze ibintu, harakunda no kugira gutya rimwe agapostinga kuri social media. Baramuperereza, basangwa hari, basanga umutipe ni muzima. Ikintu cyabashimishije cyane, dore ko hari benshi bajanwa gutya bakazabica ntibamenye irengero ryabo, cyabuze bakazababona ari imirambo baramaze kwicwa kera cyane.
iyo twaba tudahuje duharanire kugira gakondo umunyamurenge. Ngira ngo muzamwumva handi ukuntu abantu bajanwa bakaburirwa irengero ntibazigere bongera kubabona. Abahungu rero bamenye kuri radio na TV, abanyamakuru bacu barishimye cyane bamubona umuhungu ari muzima yishimye. Duharanire gutura hamwe no hasigaye nimumbaze muti Gallas Arihe rero. Murakoze ku kibazo ciza. Umwana w'umunyamurenge sha kuko yakundaga kwiyita yigaramiye Kinshasa bwana. Yigaramiye Kinshasa. Abanyamakuru yacu nyuma yo kumenya yuko ari Kinshasa baramukurikiranye buri activite yiwe ya buri munsi. Iwe bwita atabizi ndetse nta muntu numwe ubizi ukuye twebwe n'abanyamakuru bacu. Baza kumenya naho atureye n'ama activite yiwe ya buri munsi. Hanyuma mutise Kinshasa ari kwande abana nande. Umutipe ari mu rugo kwa Moyize Nyarugabo bwana. Gallas ari mu rugo kwa Moyize Nyarugabo Kinshasa. Inyamwumvishe neza rwose niho ari mu nzu kwa Moyize Nyarugabo, bari kumwe mu nzu ahamaze amezi ashobora kubagera mu 8, ndetse ngo bikaba bivugwa yuko Gallas afungishijwe ijisho nawe ubwiwe ngo akaba atabizi. Abashaka kutwambura gakondo sibo mana, abashaka kudukura mu byacu oya sibo mana. Noneho rero ndabizi yuko muhise mugira amatsiko yo kwibaza ngo se byagenze bite rero kugira ngo Gallas yisange hariya. Ninde wahamujanye hari Kinshasa? Twebwe amatiko twegura icumu kuga gakondo yacu. Amakuru dufite avuga yuko ngo Gallas yatewe ubwoba nyuma yo gukora ziriya ndirimbo zitatu ntinya kakagabo gahunda yabo, ndetse n'iriya yavugaga kuri metre bukuru ntwari. Aterwa ubwoba n'amahoro na RCD bahimba ibihuha byo kumutera ubwoba ngo yuko FPR ihaye muhiga kugira ngo bamugirire nabi. Noneho babikorera kugira ngo bamwereke yuko bifuza kumutabara no kumutorokesha ngo bamucungire umutekano. Naho biri mu mugambi yabo yo kugira ngo bamuzane bugufi bwabo bamushire muri gereza atazigera amenya aho kuri ubu ngo abayeho hasa n'ufungishijwe ijisho, dore ko ngo batanamwemerera kuba yasubira naho yari atuye, ndavuga mu gihugu ca Kenya. Ibyo nta muntu n'umwe ubizi, umuryango we ntubizi. Ikinateye amashaka cyane nuko nawe ubwiwe atabizi yuko arico bamujaniye hariya. Ndabwo abizi yuko ari muri gereza y'ubwenge afungishijwe ijisho. Nukubera iki rero bifuje yuko Gallas ashirwa muri iriya gereza yo gufungishwa ijisho? Nukubera iki? Nukubera iki bashatse kwaba hariya akaba ari Mwanyarugabo bari kumwe? Niki cabaye? Kubera iki bashatse ko guma mu maboko yabo? Nuko Gallas bakoranye, baramukoresheje mu bikorwa bitandukanye muri ayo maririmbo yagiyaga abakorera. Murabizi nk'indirimbo za yagiye akora ngo ni Mahoro Peace Association n'ibindi aririmba, izindi ashishikariza abantu kuza batanga imisanzu ndetse n'ibindi byinshi. Ndetse ngo akaba yaramaze kumenya amwe mu mabanga yabo menshi cyane, batinya yuko kuba tangiye kuririmba ba mukeba wabo, abo bo bafata nka ba mukeba wabo barimo Seba ndetse na Colonel Nyamusaraba, wahoze ari Colonel Nyamusaraba ubu ngubu ni General Nyamusaraba. Ndetse ngo kuririmba avuga nabi basebuja, babona yuko kubera influence Gallas yaramaze kugira mu bakundaga ibihangano byiwe birimo cyane urubyiruko,
batinya yuko azakomeza kuririmba indirimbo zisingiza bamukeba wabo, noneho kuko abantu bari bamenyereye yuko avuga neza RCD n'amahoro, ngo abantu bazamwumva igihe cyose azaramuka abavuyeho akaririmba abandi, bazavuga ati nibyo koko uyu mutipe, ubwo ni ukuvuga ko yabamenye hari ikibazo bari abantu bafite. Ubwo rero natwe reka tumwizere kuko yaramaze kwigarurira imitima ya benshi. Urumva ico yizeraga abafana biwe baracizeraga, yamaraga igihe kivuyeho aririmba bamukeba wabo, birumvikana ko ba bantu n'ubundi yabajanaga muri ya myumvire yiwe. Ico kintu baragitinye bikomeye cyane. Ubuzima bwanjye nimukabeho haragabaho, batinya yuko abantu bazumva ubutumwa mu ndirimbo za Gallas hanyuma bakabavaho, nawe yari kuba yabavuyeho nyine. Ubwo urumva n'abantu bamwumvaga bari guhita bavuga ati ibyo ari byo byose kuko bakoranye, kuko yagendaga basingiza, uyu munsi impamvu atabasingiza ubwo ni ukuvuga ngo ifite ishingiro. Natwe rero ubwo hari ikintu kitagenda muri aba bantu. Twege kamatiko tweguri twimane gakondo, twege kamatiko tweguri cumu. Ikindi batinyaga ngo nuko Gallas yaramaze iminsi asa n'uwinjiye mu bintu by'itangazamakuru, bakaba baratinyaga yuko azabata hanze, dore ko abazi Gallas bemeza neza yuko ngo ari umusore utagira ubwoba, kandi ngo uvuga igihe cyose hari ikintu atishimiye cyabuze, hari ikintu abona kitagenda. Gallas ndaza bihisha arabivuga. Twimane gakondo niko rero bagize amashaka n'ubwo baravuga ati uyu musore naguma muri ibi by'itangazamakuru cyabuze tugasa n'abakorogana noneho ku mugaragaro, azamaje hari yabivuge none watubwira abantu hanyuma isoni zidukore. Ati kandi abantu bazamwumva kuko n'ubundi nyine twarakoranye. Ashobora kuvuga ngo abandi ntabwo bo kumva ibyo bavuga kubera yuko batakoranye, ariko umuntu mwakoranye uyu munsi akavuga byibura nubwo hari abapinga cabuze bagashidikanya, ariko abandi ubundi mubari urumva kandi ukavuga ati koko uyu muntu ashobora kuba afite ishingiro mu byo avuga. Ubuzima bwanjye nibukabeho harakabaho, niko rero gupanga umugambi w'iterabwoba wo kumukanga ngo barifuza kumurindira umutekano, naho ajanwe ikinshasa nico bashakaga, aho azahora ari mu maso yabo ntasubire kuririmba ndetse no gukora iryo tangazamakuru ryiwe yari yinjiyemo. Ni bande rero bagize uruhare mu ijanwa rya Gallas ikinshasa? Abagize uruhare mu ijanwa rya Gallas Kinshasa barimo umuyobozi w'amahoro ndetse na RCD diaspora witwa ngo ni Dr Kaniki. Yego mwabyumvishe neza, uyu ni uyoboye Mahoro Peace Association. Adele Kibasumba abaye hariya gusa, ariko uyoboye by'ukuri ni witwa Dr Kaniki Freddy Kaniki. Uyu ni uyoboye Mahoro, akaba n'umuyobozi wa RCD diaspora. Hanyuma undi muntu wabigizemo uruhare mu kugira ngo Gallas ajanwe hariya ni uyu nyine Adele Kibasumba uyoboye Mahoro ku ishusho, dore ko ngo uyu ari we wabigizemo uruhare cyane, amubesha yuko ngo banavukana, ati genda hariya akoresha ico kintu ngo c'umuvukana, dore ko banaganiraga na Gallas cyane akenshi cyane, noneho Gallas nyine ngo aramwumvira. Undi muntu nyine ni Moise Nyarugabo, ndetse ngo akaba yaravuze ati ni mumuzani wanje, hanyuma azaba mu wanje niho azaba afungiwe n'iryo jisho. Hanyuma abanyamakuru bacu bamenye kuri radio na TV hariho abandi bantu tutabashe kumenya neza, ariko nabo babigizemo uruhare. N'uyu munsi tukiriko dushaka kumenya ama identite yabo, ariko tutabashe neza gukurura ngo tumenye ni bande by'ukuri, ariko twabashije gutahura ibihugu barimo. Hariho umuntu umwe uri mu gihugu ca South Africa
ntituramenya amazina yiwe, ntituranamenya n'uwo ari we, ariko wenda mu minsi iri imbere tuzaba twabitahuye. Undi harimo umuntu ushobora kuba ari muri Europe mu gihugu cy'Ubufaransa, nawe wabafashije muri iki gikorwa cyo kugira ngo bemeze Gallas kugenda ikinshasa, bamushutse ngo ari muri insécurité, naho no kugira ngo bagende bamushire mu kabindi, munyemerere tuvuge kuri rwaruzabibuna, kugira ngo bamushire mu kabindi bamucecekeshe atazigera atamabanga yabo hanze. Ntiyatanze gakondo ndondo ngayo nguko rero ayo umuhungu wanyu Gallas mwakunze muri benshi, umwana w'umunyamurenge umuhungu wanyu, umuhungu w'abanyamurenge waririmbaga indirimbo nziza, uririmba indirimbo nziza, n'ubu akaba nyine nuko ari kwacecetse, ariko wenda ubwo naramuka agize bahata kaviriya wenda azabikomeza nta wamenya. Umuntu rero yakwibaza ngo se uyu mwana famiye yiwe izi yuko afungishijwe ijisho? Umuntu yakwibaza ngo se famiye yiwe y'abanyabyinshi avukamo yabizi ibi bintu? Nambi bizi yashimye yuko uyu mwana wabo yoba hariya mu buryo butazwi? Ese aramutse agiriwe nabi hariya muri kiriya gihugu byogenda gute? Dore ko hariya ikintu cyose kirashoboka, dore ko kandi ngo minsi ishize twumvisha amakuru yuko bwana Colonel Tawimbi yahawe isumu, ariko Imana ikinga akaboko, n'ubu akaba kiri mutaraga amaze gutoraga agatege, ariko kandi tunaboneraho nyine kumwifuriza ubuzima bwiza ndetse agakomera, dore ko ari umwe mu bagabo ngo banze kugambanira ubwoko kandi ugira imisimamo mizima yo gukunda ubwoko no kugira ngo ubwoko bwigenge kandi bwitekerereze ndetse ntibube mu kwaha k'umuntu wari we wese. Noneho reba namba bishobora kuba kuri Colonel muzima w'igihugu, umusoda w'igihugu, tekereza umwana mutoya nka Gallas uri hariya aramutse ahagiriye ikibazo byagenda gute? Famiye yiwe bwite na famiye y'abanyabyinshi barabizi yuko uyu mwana ari hariya ari muri izo condition. Ntiyatanze gakondo ndondo ibyo rero nibo bakubyisubiza no kugira ico babikoraho, bakareba uburyo uyu mwana agenda akavari agasubira mu byo yararimo, agasubiraho yaratuye, akikomereza ubuzima bwiwe, dore ko akiri mutoya cyane kandi ubwoko bukimutezemo byinshi cyane. Mu minsi ishize nanone twakiriye amakuru ava ku banyamakuru bacu bari hari Kinshasa, atubwira yuko uyu musore ngo yanagerageje arapima ashaka gukatisha itike ngo agende asubire i Nairobi, ariko babandi n'ubundi ngo bo muri RCD baramwangira. Ukwiye kurengera inyungu ziwe bwite. Ikintu rero abantu bahita bibaza bababaye cyane, ni gituma bari abagabo bo muri RCD batarekura umwana ngo yigendere yikomereza amayisha yiwe, ko atari umunyapolitike mugenzi wabo. Ese politike abandi bakinira mu bihugu n'amahanga bagahangana abantu b'abagabo mu bintu bigaragara binafatika, kukibo bayikinira mu bwoko noneho no mu bana batoya, ko ari ibintu bigayitse cyane kandi biteye isoni. Yaba amafaranga se cyangwa inzu atuze gakondo murenge we. Kubera iki politike badahangana n'abanyapolitike bagenzi babo, bahangane n'abanyapolitike hariya muri kiriya gihugu cya Kongo birirwa bica ubwoko, batangana ama message yo kwanga ubwoko, cyabuze ngo bahangane ku rwego mpuzamahanga, ariko bareke gukinira politike mu bwoko. Ibi bintu ndibizoroha. Tubibutse yuko uyu mwaka ari ukubashaganya ngo mubyuke muve mu bitotsi, mumenye ukuri hanyuma mwibature. Gakondo murenge we uraruta byose ntuze, abashaka kutwambura gakondo sibo mana. Reka rero tubonana ubutaha. Yari umwarimu wanyu mukunda muri benshi Rutikanga. Iyi yari Menya Ukuri Radio na TV. Murakagira inka, murakagira amakuta, murakagira n'ubuzima bwiza, ariko twifuriza Gallas
yuko Imana imufasha ndetse n'abakunzi biwe bose abanyamurenge bose bahaguruke bamusabire ndetse banamusaidiye kugira ngo ave hari ahantu yikomereza ubuzima bwiwe. Uriya mwana aracari mutoya cyane, ahasigaye n'abantu bavugana nawo bashobora kumutugereza iki kiganiro kugira ngo anamenye nawe ibyamubayeho atazi. Ndahamya yuko no kugeza kuri uyu mwanya ashobora kuba atanabiza ahari. abashaka kudukura mu bya Ngaho rero nimugire amakuta, nimugire ubuzima bwiza, nimutunge mutunganirwe, tubonana ubutaha. oya sibomana twebwe amatiku twegure tumukuga gakondo yacu ya ya inyungu zanjye nizikabeho harakabaho murenge, ubuzima bwanjye nibukabeho harakabaho murenge. Twege kamatiku twegure twimane gakondo, twege kamatiku twegure